Yengbi Punamuke Pamda, Sayol Sigi, Agenda Manipur, Sharatchandra Sharma Pudun Luxury, Ming Tabio, Lonangasi, Agenda Manipura, Agenda Manipur topic C, Friendship Day. Akoigi Imanaba, Homin Kaminarakpa, Aduga, Batam Sanataki Lunazarakpa, Aduga, Akoi Tomuno contemporary Wishing say, Morupang and Pungi Wishing say, Kayam Yam Masiki, Nungi, Wanto Habate, Masiki Belusi, Kayam Namasi, Tabakto Wazano. Economy Kantaru Mikupta, Karimkanda meeting say, Masa Masagi, Mort Canava, to go political rival, business rival, Karimkanda, organizational structure, and Maramor kind of opinion, say Quigi, my Maggie Mort Canazabella, so Karimkanda, high friendships in a Maramorkanda, Lungsi Sanabagi, Tinabagi, Notuna, Quigi, Todi to Pulakanda, Quish Panasonaki, so kind of named Darpayavagi, Pibum do, Porpungam Bazala. Friendship have a carino having Matanga, Kanazanabaki Tanzani, Laura Langton Bidaba guest sing day, get things from Pambiri say, Dr. Dhanabir Laishram, social activist, Tamotan with Ramnoxari, Tamotan, oil of the Langton Bidaba say, is a Belly Rosne, Aduga, editor Azar Deline, is a Belly Rosuta Ramnoxari, Aduga, yet the Tanga Paminizari say, El Sanananda, General Secretary, Senior Citizen Poor Society Manipur, I was a Sananda Sutaramnoxari. Yanan Base, Wahang Tamjadring, Amor of the Harga, Egidi, Senior Wingactani, Oza Yogiri, say Yogiri, Tamu Yogiri, other Yanan Baseoza, Oza the Gilak, time to the Oza, Hujik say, Tabaku in Tawirame, Coleza, Principal on Tabuk Tawin, Satra Mayam Sing Tenga Lacre, Ozagi, Sung Manam Tenga Lacre, Hujik Supuli, Citizen, General Secretary, Senior Citizen Poor Society Manipur, Hirakan, Masiki, Bener Makada, Ado, Ozagi Nahawer, Patagi, Hujik Power Tenga. Experience me am singing Maramorkanda, principle key, the real definition of friendship, see, Oza, Carino have those at the Hanan Kanzigasa, Ozagoeva. Friendship saying on the Hajo Hargadi. Me Anigi Marakta, typing me Anigi Marakta, Lapa. Samartus Lako. Friendship, Adam Lay. Adabu. Man is the crown of creation and a sort of Sabirapa, Jiva, Hack Lady was a ऐसे यार पूरी अदो लाख के आगे मिलियन के आगे किन्होंने सी मनुंदा वाकल कन बंगम्बा थमो यो बा याम sacred relation of love and amity सिगी वापम जिलाक में तुम दे कोई वाकल कन बंगम्बा rational animal हाइन रिबा ताइबंग मीजे मासिगी ओबा मागी unique ओबा relation में Friendship की relation से टोपनी unique नहीं hygienic unique in the sense that it is a kind of its own मागा चमाना बात है हम तो लेते हैं को अदना friendship between a man and a man friendship between a grown up man and a small child तुम ले ये बा अगर children मरते सु friendship ले अदोगा grown up singing markers of friendship at them laini whether nupi or sunupa or so adagi nupa nupi ani markta friendship pajana dumlai it is not this manadabani nupa nupi or ba akwagi man woman relation romantic or ba relation ama laibado adunata top pa mage nupa or sunupi or so a friend is a friend. A friend indeed is a friend in a friend in need is a friend indeed hiding me. Yamna aigi china ba matamda. Aigi ting pang birakpa. Aigi damak tole piba. Adugumba mi do no pa wisunu no pi wisunu angang wisunu al wisunu is a true friend. A true friend is a man who stands by his friend all the time. Ko apaba ki wani ko. Pata bada ran bada lepo hai binanti ko. Ai ki marup tu yamna nungsiba marup or so aran mo de mana khang budam ne. Khadre de my friendship to meaningless. Aran mo chapi lambel da chat ki kada marup tu tinaba sangai si am lo ye. Adana kari hai kharapam chawni esse amada. Laiga marup or bade ko marup kari करी मरुप योपी से उगा मरुप और बदगी मरुप योपी सिंग तावे याम पजब के नोनी अदना फ्रेंडशिप की इम्पैक्ट on the life of a man masi ondong chaugral jani adana apaba sangato haineri se adugi ne
aduna friendship se amana amagi damakta mathwai thadok pangba ko thawai kathok padasu kari ta chingnadaba adugumba yamna sacred oiba adugumba human relation amani si okay इसे की ओपिनियन तंग हान बा थमजगे फ्रेंडशिप की डेफिनेशन से कमाइन नुंगी अर्थ से इसे की माइके जे कमाइन बिदिंग इसे फ्रेंडशिप है बसे हौजिक हाई बी ओजाना हाई बुकुमना यामना सीक्रेट ओइबा पोट अमनी हाई जनिंगे आइसो मरमदी कइगिनो हाई बगांदा फ्रेंडशिप है बसे आइगा लुना तिनबा अदगी आइगा नुंगती की मतेंग पांगमिनबा अदु खक्तंग द नतना हेंदोक्तुना even from among the so-called enemy side, enemy's camp, hairasiaba. Adu dagishu aigi friendship oiba mi adum lairam ganiaba. Adana asigumba pochiti yamna secret oiba. Asigumba yam tangna yauzaba poching jina ngasai ko igi anchor na haibi kiba. Yamna irang oiba matamda, yamna chilawa yam luba matamda, sauna khotna duna laiba matamda. Khara namta hanba yagadra haiba ki poche. मसे ओइथोखन से हाइबा तारदी हौजिकी फ्रेंडशिप ओइरिबा फ्रेंडशिप हाइरिबा मीसिंगसिना असोम की साइड तकी सो सोम की साइड तकी सो आइसी करिगुम्बा सिचुएशन अमदे इन्वॉल्व तौरे इन्वॉल्व तौरगा सिचुएशन दो यामना लुरंबा मतमदा ओइबा तारगदी आइगी सिचुएशन इन्वॉल्व तौरिबसिदा याउमिनरिबा अतोप साइड की केमदगी कनागुम्बा आइगा लुना तिनजबा friendship adu leiram batara gadi maga aigana maram oiraga instrumental oiraga kanglup ani se ngasai gi extreme oina somda su saunaraba adu gumba marak sida mana su magi kemda magi saita ingna tapna thabak tu tauba aina su aigi kemda dumaina tauraba matamda ngasai gi akoina pamjaba potto khoi saunaraga leiriba miyam do khara ingtha halle hairaga akoina ingthaba haibado kara peace oihanba haibado madu purak pangamba adukumasi friendship ki secret oiba panganni aduki power ni haina ai haijaninge aduga haibado na friendship haibasi loinamak level loinamak ta tongan ba level da meaning tongan ba makhal da friendship si leigani english pawro amada aina kat macha amakak thengna jai a friend is the one who works in while the rest of the world works out. Haiba amalaye. Friendship haiba sidi aigi aina nungsina bani nungsina ba haibdi aigi friend ni haina laujaba mi sing adu ai nungai ba matamda tinaba khaktang adu bunati. Adu bu aina yamna luraba matamda a friend in need haiba si aina darkar oiba tu ta meet tawi ba tu gini. Adu bu matu ta kisu hendok tu na. Ai bu kanana su yeng bidre masiti kari su natte darkar oite haina aingon da loy na dejected when I feel dejected ado gumba matam ado da asmarup nang garam tawri bra haina lakpi ba mi ado yam tang na lakani ba ana prithvi na ai bu kana su natre kai su natre nang siti kai su kana dra ba pot ni hakchang hairaga solle ahan oisalle e karim da paisa su thoktre thabak ingkhang su taw su ngamdre haina mayamna inthokpa kumna aibu kari su natte haina langthokbi ba matam aduda adugumba mioi aduda marup ama oina changraga wari watai sabi duna mana darkar kari oibno mana contribute tawi ba ngambana kari no haiba phawsu lauthokbi ba asigumba sibu the secret of friendship haibdo aduda lei haina ai haijaningi yam basi se tamor dhanbi ihan han bagi raum se kamai thabiningi definition of friendship se friendship de sida kamai thabidori ai sarat kanone akhoigi nungsibada thamoi gi mari yaubasine thamoi gi mari yau haiba thamoi gi relationship ko se marup si aina ngang oringe da sanamina ba marup like taminar pakanda thengnar ko marup thabeng gang tor kanda thengnar ko marup ade khara disalla kan thengna punsis da marup mayama sum chakidoine ba loina baktu marup la haibdu di wang ama tholai ba ada khwaidagi marup aina khoina ngasi launari se thamoi gi oiba mari na hairi se hindu philosophy da am phajabam lai moina laiji phangna bona bada lambe lohum lai se barsla baktu ma ghai se aina angang si seng na nungsirga angang gi damak to hona warji lining dra ja anisubada madhuja baktu ma ghaina sabi shano oigera imungi nupi nupa oigera yam ka hera nuksina leigraba lining dra ja
अदुगा ख्वाइदगी मरु ओरजे मित्र भक्त मा गाइस आइगी मरुपता मरुप अमगा तिनबदा मागी मनुंगी इसेंस होल द इंट्रिंसिक वैल्यू जी थमोई की मरी दुदा सागनरगा लेब मरुप अमा पोकपदगी फंगगदी को पोपगी मही याले हाइने तिनरिबा पुनमक्सिदा मी अमगा तिनबदा मरुपसी फंगे गायना हाइबसु यादब लेरमने खले मरमदी कनागुम्बना गिव एंड टेक्स मेक्स ए गुड फ्रेंड हाइदनको अइना लौबा मानसु पीबा दगी मानसु पीबा अइनासु लौबा अदुदा मरुप वय गायना मॉडर्न इंटरप्रिटेशन से आइदी अनिसी होजिकांददी तसेंगना मरुप की पोसे इन सुम यंगबदा खुदोंग चाबा लौनबगी लोइ तिनेबा खुदोंग चा मेटेरियलिस्टिक लाइफ से हेना संगजलपई को अदु नतबा यामना साइ सेक्रेट हाइसे याम चेंग्रबा यामना थमोइगी ओइबा पोट अमा लैबा हेक्ता ngalingede खंगनरपदगी लापथोकनदबा याम तांगबा अखोई मरी अमा लैबसिना कनाम कान हाइनब लैबा तसेंगना नंगना अफा मरु अमा फंगबदी महेई फजना यानबा मना फजना पुंगबा उखा मदा पोथाबा फंगजबगुमने मरमदी उइसिदा कथोपनतना खम यावद्रेना सिरबो मसादो पिरमिना सिंगथानबको अदुना मरुकी मरक्तसी कथोकनबा थमोइगी ओइबा मरी पुंसीगी ओइना अवानाजी सरुक यामिनरगा पुमिनरपदुगुम्बा याम तांग्रबा अखोगी अतांग मरी अमा थमिनबो ngamba जिंगदोइना मरुपने खल्ले कानदोइसना कराइदनो कानरोइदबनो कराइनो काइना अंक हरपजन अते फ्री फॉल नि इसिंग संगी ताउ ताउना थमोइ कथोंगरगा थमोइ पिथोंगरगा तिनबदुरी असेंग मरु भाइरसे अदुगा लुरबा तंजादा चेंदबा मंगोंददि कैम फंगनिंगाइ लेत्रे कैम कानरोइदना मिनिनि काइनागा हुंदोमसु नतबा याम फजबा मरुप गनोनि फ्रेंडशिप की आर्ट से अदुगा तसेंगमक्ति फ्रेंडशिप डे से मसे सेलिब्रेटेड on different days in different countries है बनी दावा हाइदी अतोप लेबाक सिंग मागी सेलिब्रेशन तो वही नुमिसु मानद्री अदुमुंग नसु ओरंग मोदरा इनखाली फ्रेंडशिप से अदुक मते फ्लेक्सिबल लोइबा ए आइदी नंग हाइ याररोय हाइब नतबा ए इतो भाई लाउने सामिने से हारि से आई फना चिबल रेसो जा होगला सतोइनि हाइजरिबा फ्लेक्सिबल लोइबा फ्रेंडशिप इज ए वेरी फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप तुनी अदुगा डे सेलिब्रेशन सिबौदा डेट अमा फिक्स तौरी एज अ होल इंटरनेशनल की ओइना अतो अतोप कंट्री सिंगदा अतो अतोप डेट मानदब सिंगदा सेलिब्रेट तौरी अदुगा इंडिया इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स याउना इहान नानबा अगस्त की से कोई संडे नुमिसे लौरगा सेलिब्रेट तौबने याम नुंगाइ मखा ससरकपदो ओजाइना लाक्चनिंग से ओजा धनबि सुल पनबिगिबा तावन पनबिगिबा करिम कांदा होंगकप मतम सिना मरम मोरकांदा हाना सही यांखै हुंफुगी मांगलेरम फ्रेंडशिप की मोंग मरिंदुगा मॉडर्न वर्ल्ड खर चंगल खर मेटेरियलिस्टिक रोम चंग फ्रेंडशिप की मोंग मरिन सोजा होंगपदी उबदी माले ओजा कमाइन थंबिनिंग ओजा the so called friendship haibama a real friendship haibama true friendship haiba tudi hong deba madadum lai thamogi mari ni yamna sacred oigraba sengraba without any condition precondition lete it is not one way traffic also ko ama khaktana sum amada nungsiba amaduna de karimta hanna yengdraba adu one way traffic naba adu one way traffic natte adu madasu condition se impose tawraga aiga nanga mari leina se nange awawada mateng pange aigi dasu pango ka haina ba natte spontaneous oina thamoi gi ba seng mari mage awanungai da aisu share to bai se adagi aigi awanungai da mana share to bai se amo hainaru bune naidana karimta haina ba leitana ko masi spontaneous oina masana dum chongthok jarkadabne madu true ni adubu in the light of the changes in life kogi lairiba mio bigi samaj sidaida lairiba punsi se angak pa phang ho Gautam Buddha haibiduni every moment we are changing koi khangdram nani koi change to way se khangde aduna koi mikku khudinge koi hongibni ada eternal ni hong bai sidi hadna hairi bo phum si chumbanina my natural my process nina hong eb ado hong is a apa my care of no hong pa natte yes yam ngai re science and technology ki blessing yam pang e koi mina ko tha da matam da tha je chandra deva na tha ko lai na kurum surya deva kurum yes manungi philosophical ba manung da dum lai mai kana ba mayam to tha ge kana ba nimit ki kana ba adu matungena primitive society do that adam line and lot pe ni hai ba ki one ba symbol oina dum lai jabani
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ blessing si yam pange yam chaukalle ado material advancement ado Socrates hoy matamdagi natraga Shankaracharya hoy Ramanuja hoy matamdagi haujuk bawda miyobagi aseng ba value sibo kayam yam wangkhakrage human value si kayam wangkrage wangam lai right from the days of Socrates and Shankaracharya Ramanuja hoy matamgi akoy se downhill chaline hoje amarom science technology chocolate matungina hojiki global village oire whole world has become only one global village high ribni ko communication pare amaga saka unaraga wari watai sadra angakpa blessing ne science ke takat bayadi adubo human relation alienation amle amaga magasum laptop na thamoy gi mari je sum laptop na pagi train am lai the modernism nei na rukum tam da basi lai man is alienated from each other see modernity ki phase life ki phase am ne urbanization lakpa mama to pa miga lai na ba mari yam nang na ba amagi awa ba hek chong jandna mateng pang na ba kara di uri ko ko ge rural area da kara urban da di city life da di tiny du urak trep yamna cooperative oi ba amaga nung sina bagi mateng pang na bagi lifestyle ka du musal lai je ma je matam na purak pani thingum sunga moi to ba bu ai koi gi yamna mang ba laitra ba eternal values of life kara friendship also ko lai ba nung si bagi taibang mi punamak se koi amatani ko we belong to the same family the world is one family vasudhaiva kutumbakam hai sanskrit moi slok am lei masi kanana hairam no ai ja koi kanana su khangde thousands of years back masak khangdaba muni rishi ko seers ma'am singdana hairam bani vasudhaiva kutumbakam hai the whole world is one family hai see the caste ke krit ke dharma gi ko si mama lon gi kari pusalaga miga divide to was masi yam henjel e was aduga yamna khu be de yenga ai gi kanglup ki community gi sectional loiba interest to adu mang na tamaga mai magi right se assert tor gi matamam lai maramaduna akoi community marakta adagi lepa amagi marakta si alienation ji tawre hojiki yengo international politics te yeng bigera yeng bio hana leramba system du dagi kayam hong rage do matamam de ayo re tongan ba ko nuclear club mayam thoraga nakan ko super power ani ko NATO ge adagi Warsaw Pact ki group ama NATO gi madada 50,000 nuclear weapons ko pai arsenal sit thammim na adada paisa si chao dang phangre jan yewone hoji modern sophisticated fighter plane ama lei with chang yu paisa me submarine ama the chang yu paisa me kaya no India so tung mai ai koi masi tok dam sia ta China na 1962 da ko Nehru na mistaken idealism hai gedra man hindi chini bhai the lupt nu lei ke da tung de ke step back from the back tung de ke thang thin gi madu ki lesson ga do tamaktana oh side yam strong nation ama oi de ya de militarily strong oi de natre ge de akan mana chum sakpa macha tuhat pai sidi mio begin nature da sum leong le rum ni na haidna asi animal nature ni ko ado manungi wani friendship ki wasidi nungi oba thamoy gi yam secret oba sengraba isor gi marini mi kuding makta isor to yauri know thyself hai nang nasa mu sakhango mapanda thidong na tine lai ja you are god nang wanda yauri ni ai lai sakti im yauri nang wanda si yauri ado de akoi kari khenable taibung mi je amaga
jat kuchu dharma color of the skin na mibu khadok pi abrani haibagi wapam si lai aduna hujige hege matam sina phachal laktrabani na education chu value education yaudre tammi si skill education pesa tolop chau chau chan na ba ko natra hujing matam jige tabak se phangdaba mayam leire manipur makta je 8 lakh hen grabane ba ado masi pin na honar pada skill si tambina ba masi program ka paikal isi pati habnati ko tawbu bu yumpham de masai moral and spiritual foundation of human being a true human being adu oibagi angang singda yumpham ama pajana moigi education da masi class 10 phau da di pajana yumpham ji thon thadam adu matungda hakolakpa mayam skill tawgera ama tawgera professional course tamugera tamge ni tam doctor also he will become a wonderful doctor very human doctor ko adu engineer also human engineer yamna human oiba human touch someday the mathok tari have mathok tari adu kwadi maru oi aduni hoi adu he yaugtrati paisa phana paigera aduga pham phana chaugera madu thoidokna society de madu kana madu thoina leite contribution legande habni sam sam dara kanda iche rozai lakchaning base madu iche ne explain toroga dikhare na phajado loiche madu di ojang sai thambi am phajaba lei madu di nupa gi marup mapang gi oiba nupi da su marup mapang chanajaba khara mu hendok na kanda ngasai gi men women ki leinaba mariduna tongan graga madu gi family go potu natabida yum pan bagi duna tabada nupa nupi haise tongan mai gi tamu pham sing thabak tawminru pham sing college school adagi my office my workplace sing kida hojikti adum khardi ubu malise thaina di kya masi ubudi phangam de aduga leidi dum leibajani friendship se hojikna kharena ubudi male matamam hangnarami madudi marup mapang friendship pu nupa nupi gi marakta friendship hasi oithokpra kai se question am hangam nu se so dum phau gren ngon kale kamain thambining che so chume friendship haiba ganda akoi gi society ne isam sam na sum uri bese nupi ga nupi marup mapang saba nupa ga nupa marup mapang saba madau saba bangai saba hebe adum layaba adubu as a human being kantharuba matam de isamak ki personal experience to hairuba ganda di nupa ga nupa khakta marup oidadana nupa ga nupi su marup oibase aduma adum layaba aina angang oiringai da ama egi memory ama ningsingi akhoi ki khunda machin manau si loin mak ahan oikre akhoi khunda ihan han lairik tambada su yawi magi mapung ahan sina aduga magi manau pa khoi aton be sim sakhra son ba aingondagi di chahi kitang mana hen ba aduga aina akhoi gi imung da khoi atombi gi mathakni doko imung si hairang si yam leye kari gino achapot si yam leye marang yam kairami matam duda adudagi di angang si kharana chet pa haitare kharana kan ba masa son banina kharana chet le duda mana khoi atom bani adagi khara hakjang su phatte sol le haibagi moi imung suna su mana khara ningai tawba kaino tawba matam sida yamna wajabado adum mabu kappa khotpa si taw hanning diaba adubu angang sina su ningai si khara chawrabnina hek kappa hore kappa hogi si mana sawba hogi si hek tokpa haitaba adum nge lauraga adum khongaga adum kaptana sum leibse mama na thema bu su yade mama na khathema su yade mache sing na su thema kana na thema su yade aine hek chatlaga taning thar khoyum da chatlu se khoyum da chapot yam lei hai kan da ha hairaga hogat lag hek ta chatleba adum haina tawduna angang oiringai tudagi friendship ki wakhando adum leiyaba asumaina tawbunina school ka ba kan da su angang masen oiraga su nupa nupi marak ta su adum hena tinaningba adugumba da adumak lei asumaina tawi haina hayeng chawraba kan da leisabi pakhang pharaba kan da moini si hekta nungsina kadabane yumban kaipan gi wakhan changgadabane habi wapam si suklai leite adum tinaraga chanaraga leigani masu magi mayum palle aisu egi yum palle asumaina tawbasi human nature da friendship haibsidi gender khaidi tinaba yaba mi ado wakhanlon manaba interest manaba ase sum tinaba neba ado main tawduna aina khara chawraba kanda aina training da changaba kanda
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯇꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯊꯤ ꯊꯥꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯅ ꯇꯤꯟꯅꯖꯩ ꯆꯤꯊꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯟꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯀꯃꯤꯡꯁ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯕꯨꯡꯒꯨꯝꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯔꯨꯞ ꯊꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯤꯔꯨꯞ ꯊꯛꯀꯅꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯅꯁꯥ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯅ ꯇꯤꯟꯅꯖꯕꯗꯨ ꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯒꯨꯝꯅꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯒ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯒ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯨꯅ ꯇꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯤꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯦꯟꯒꯦꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯦꯡꯉꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯈꯪꯂꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯟꯒꯦꯖ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯟꯒꯦꯖ ꯇꯧꯔꯝꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯉꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯣꯠ ꯇꯤꯟꯅꯕ इंटरेस्ट माननबा अदगी करी हाइगने अखोई नुंगदा पुकनुंगदा हाइब तारेको विदिन द हार्ट्स चानब मीदु मरुप ओइना तिनजबनेबा अदुना तिनबसि तिनरे हाइना माबु पाखंग अमा ओइना आइना हेक्ता नुंसिबगी पामबगी नते आई लैसाबी अमने हाइना लैसाबी अमदुगी मगुनदुदा फजबदा नत्रगा कैनो तौबदा हेक्ता पामबगी नुंसि अदुमाइना तिनबा नते अदुबु तिनबा हाइबसिदि यामना टॉप टॉपा मोंग अमदा तिनजरगा याम सेंगबा मरुपने हाइना आइदि हाइनिंगे हौजिक हौजिकसु आइना आंगांग खरा योई अदो मखोय अनि छि मरकसिदा हौजिक क्लास 8 ता कारे आंगांग अनि से हौजिक हौजिकी वानि को हाइसे अमासि नुपी मजासिना आइगी युमदा लैबने नुपा मजासिना अतोपा युमदा लै नुपा मजासि ममा लैखिदबगी मबोकने योइबने अदगी आइंगोंदा लैरिबा आंगांगसिना मपा लैखिदबगी ममागा तौरगा मचिन मनावसिंगदुगा आइ युमदा लैरिबने स्कूल दसु मबानेसि रोल नंबर 1 to 1 to सिमबाने दुम चटपा सानबगानदसु स्पोर्ट्स हाइरसु खो का तौबा रेस का तौबा सि मखोइनि सिनि हेक्टर फर्स्ट सेकेंड अदुम लौबा नुपादुना लौरे नुपीसना फर्स्ट लौरे अदुम तिनजबा अदगी लाइरिक पारगसु अदुम फमिनबा पामे मबानिसे अदुगा अदुम तानबसिसु पामे सुटी ओइबा मतमदसु नुपा मचादो अखोइदसु हेक्टर लाए अखोइ नुपी मचादो इततमीबने अदो याम तिनबसि मखोइना सिगुम्बा मतम असिदा मोइनिसि नुंसिनबगी वाखलोनसि चंगनी हाइबसिदि खन्देबको अखोइन थाजबा ngamदेबा अदो इसै सकप खोटप तौरगसु संडे स्कूल दो चटलबसु अदगी चर्च ता मखोइना स्टूडेंट मयामजिना स्पेशल नंबर का पीदुना सकप खोटप ओइरसु हेक्ता मनाक्ता तुम लेमिनरगा हेक्ता लैरमेबको मयामजिना येंगो मबानिन तिनरिसि येंगो हाइना तुम हाइनयाबा अदो येंगबदसु याम नुंसिबा अंगांगी इनोसेंट ओइबा वाखलोनदुदा आइसु आइगी चाइल्डहुड तु निंसिंगागा असि याम नुंसिबनिको हायेंसि मखोइना चाउरबा कांदा तोंगान तोंगान लाइक तंबा चटनाख्रबा मतमदा मखोइसि करम हाइना खल्लकत्रको होय असुम हाइना तौना कोंथंगदा नुंसिनादुना थुंगनाखिबा लैति हाइबदि नत्ते ओइबसु याय ओइथोखिबसु याय अदुबु लोइनमक्सि नुंसिनाबगी हक्चांगी पामनाबगी सुमाइना फ्रेंडशिप ओइबनि हाइबदि यादे अदुमकपु नुपा अमसुंग नुपीसि फ्रेंडशिप तौबा यादे हाइबदि लैते आइगी हौजिक हाइगबा एग्जांपल तु नतना अतोपा मरुप मपांगसे आई नुपाबु यामना तिना हाइजयेबा आइदि आइगी इबुंग अनिगी मखादा आइना आई ओइबनेना नुपा तिनबसिने हेन हाइना जयेबा इसे अंगांग ओइरिङैदगी असुमाइना तौदुना आइगी मरुपसिंगसे अयाम नुपा ओइ अदो नुपीदा याम लुना तिनरुबदगी हेनदी नुपाबु तिनरुबना नुपासिना मसिंगसु हेली अदुगा हाइसु हाइना जयेबा अदुना सुमाइना तौदुना मरुप हाइबसिदि नुपा नुपी खाइदे अहन अंगांग खाइदे आइगी मरुप यामना अहन ओइरबा याम लुना आइंगोंदा तुम खल्लगा सोनजादुना सुम लैबा मरुप अहन याम लै ओजासिसु अमनि हाइबा या आइना तुम खनजाबदको आइ ngसाइ हाइजरमिनि ओजासि अखोइना हाइफेट नौरिङैदगी हौना खंबदगी असुमक तुम लैयाबा
yamna ahan oisalladuna adu tawre haibsi ude akoina dum nong gi ahan oirakba sum feel dawe do oja sum lei haina wakhalonda akoi toina tinaraga thabak suminaba aduga atai thabak yam chatminai haibai wanate but the feeling of friendship, the trust as a friend towards an elderly man and towards a child. Adudi mioi loinimakta dum leibne khanjai. Aduna aingonda habjik aigi marup aina yamna luna kaino khanjaribse ahan singi marakta su makhoina su aibu luna khanjaba marup ama oina maming dadi kaurakba matam dadi imaunupi ichanupi haina kaurakani adobu feeling adudi marup amagi feeling da mana haining basu dum haiba aina haining basu dum hainaba aduga mateng pangba yaba leiragadi pangakani moina su suggestion piba yaba advice piba yaba dum pirakani adai angang macha singsu pikriba angang singsu madam haina kaurusu abok haina kaurugasu marup amagi feeling da adum greeting pinaba how do you do, how are you living, how are your days, how is your study going, concern do exchange tauna bagi do icham jamba londa haijaraga su lairiba wakal londo di as a friend neba aina angang do nauri haina nang sibu karam hain tawuno haina check tawgi haibai wakal londa nateba but as a friend the feeling of a friend magi welfare do well-being do khangning bagi damakta hangaga concern leibo aigi concern do utjabdo that is something of a quality of friendship. Exactly. As a friend, I came care locate. Say swing careness to some Narakada. Yam singana Tiubo, whom we in the table. I took a singna, my angel, my caring to have do as a friend, I'm caring to the Yam sing. Caring and caring. Yes, exactly. Yes, I gave some Hinavali, Imanaba, Hogi, Lunatinaba, say Kadumkanda. Thaba ma soi grasu excuse me natraga sorry se hainate karom to wira su aphavam to wira su thank you have say friendship tabu no thanks no excuse aduga no thanks hairimni sam na kada ngasi di ise na haibi bado there is no gender in friendship haisidi no gender in friendship tamo dhana bidan lakse se break ki matung da lakse ke tamo break ki matung da impact news agenda manipur yeng bi punam ki phamda thuna puduna lakse ke impact news ming ta duna lebio break ki matung da yengbi re puna makpu amukana taram noksari tamon thanabi laksaning base maroina matam ambagi khoi gi friendship se duki matik flexible loire madudi friendship level tong mai tongan ba stage lejer su friendship se karim kanda age factor se thoina thirakte sahi manadab su tum friendship hoy karim kanda nupa nupi friendship oiba yate haiba niyom leite friendship adum oiba yai aduga friendship ai se duki matik phajai sam hara kanda amana ambu care lounaba amana babu share to mina wara asu nungai asu share to wafam dune lai wafam de oireba ngasai ojana panbi ke am phajo wafam lei maram de karim kan da khoi science and technology when we talk about the science and technology khoi hujik uphill ne aduga taseng human value ne yenga kan da di somewhere khoi downhill ne tamo soi se kamaina opinion share to winning ta sir masi yam maru ba area ne di hujikan da modernization ki the problem la is mi maga mi mai marak sida machine na khan base se kudam oina khoina thaina bank ta pisa lokthok kanda mai counter da leram basina soja kuire udaba ina moi kamai tori na di kathe na thengna mi isana pa do kamai tori wari sarma pisa piri idana ko mi ga wari se hojina atm card to salok thinjalaga pepe mela jar lokthok la khrena adagi di angang singsi matamada angang siga mama ga si paisa buk tingdabada masaji ningai tore kanda uchi si na sana ji pisa ting manate dana adagi de hodong chobing yaw ga tori pisa ting manate na nung yam nungai ba thamoi yam nang mari di ba ngasina robot tu da battery je watring angang ji mama thirak trabane sumaina mobile painer ga khoi wari sanare mobile electric da de khoi direct haktheng na wari sarami mai se oi da ba pa da ba haining ba di mai achumar anje kem khangdram ne ba lakriba train se ano miga mari si ano bogi pot sigi magi plus point ju lei ko aduga minus point ju lei adu yen kan da khoina marup kaina hainari sigi yam marui badi ma dugi pulliba luptu sagai na taina tana kana ju oide ba madugi manung da yawra abne ba aide apun ba pot da maji yawra pangam pot ne marup ki pot se ko
अदुना थमोई को मरी ngसा हाइना बदुनी अदुदा सीना तो पोता होजि लाइसी ngसागी अनोबगी पोट म्याम जिना मेचिन की करी म्याम जिना मी की मरक खनगी बसिना मी की मरी सी होजि कन्ना डोमेस्टिक रोबोट सा पुथोरे देनबा नोमगी मा लेहरदि चा नुं लोन बा खोप मा लोई तौदोइनी कनागो मी न मतोम लेबद मा मा लेगदि लोई याबी फिल्म द लेदना सिबोकी मतंग से लापदि थमोई की मरी दु कायरकपदुनी मालिम की नसु यंग सें खले आई मी की नतना लम की सु फ्रेंडशिप लेबको इंडो सोवियत फ्रेंडशिप काइसे रुसिया का इंडिया का तीनरम द्रबको ngasi इंडिया की फिल्म जी सोलंग लाओएबा व्हाट वाज हैपनिंग इन 1971 को इंडो सोवियत ट्रीटी है सिदा इंडिया सिदा अतोप की चीना की वगैरह पाकिस्तान की वगैरह कोई मैम जिना लान तोनिंग दंद लेदन तौदिद होनदन लेबदु 1971 की इंडो सोवियत ट्रीटी की फ्रेंडशिप ट्रीटी सिदा को होल द अतिया की ने नोंथक की ने अदगिदी अखोगी लेपा की ने होल द चिप मैम जी लोई लाग इंडिया दा वारी सामा तमसिदा मालेम की ओइने इनग्री ने रुसिया दा लान तादि कना nga कने ना अदुदा नतना इंडिया ना वागे फेमिन दो वगैरह ड्रॉट वगैरह अवा अवा मतंग दा अमेरिका फने आम तिने है जो अमेरिका मतंग पीखिदबनी रुसिया ना फैका फैना पुरगा तिनरखिबगी होजि फावदा ngasi चीना की yang लाउन सागन रखपसिदा रुसिया तुमिन लेजिनेबा बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंडशिप इंडिया का रुसिया की फ्रेंडशिप की नुसीबा तांगबा सी लम की लोई लेनरीबको इवन लम की बो फ्रेंडशिप बैरीबा अदुना अइना थमजनिंगबददी हौजिकी लाइबा अनोबा से अदुमंगना वरमने खले 2011 की अप्रैल की तांग कुंतरते यूएन जनरल असेंबलीना लौरिसे अदु जुलाई 30 दा ऑफिशियली लाइनेबा अदु फ्रेंडशिप की पोर्सिंग अलिंग दा 1930s दा तौबगमबदुदी थमोई की वेस्टर्न की दी अखोइना ngasi लेरिबा स्टेज मोइना लेबना कोफी आनन की नुपी मागी नाने अनन नबवा मसी माना 1998 तक एम्फेसाइज तौरगा तौरिसे सिगी मनुंगी ओइबा याम लेग्रे अदुना इना खंजबदा लममगा मरीजु फ्रेंडशिप न पोरकदबा शांतिनी चौखटपनी अदुगा आइगी इसागी ओइबजु आइगी मरुप सिंगदुगी अमगी मतेंग अमगी पानरगा पुंसीगी थादोंनबा यादव मोंग तिनरपदुना पीगदबा मै अहोंगबनेबा याम नुसीबदी यामनसु लुना लौबे याय थायना देइन सुम खंजबदा अखोगी यनिंग था लाक मतमदा उपान जी फाजना संग मना जिंजिन लेतिंग योम लौन पालिदनको नाकेन था लापकांदा सुम मतम सुम केंगर सिना लेविदना अदुमाइना हिंगमिनरिबा मयाम जिंजी तांगना पोप मपोनी ममांगदसु पोक्तबनी मतुंगदसु पोय हंदक पोइसिदा लोइरबनी मसिदा टेन गा पुंसीसिदा लेमिनरि ngei मयाम जिदा मतेंग पांगदना लोइनदना थमोइ गो मरी लेनदना नुसिनबा नुपी नुपा बोरो इमुंगी मागी इवन हस्बैंड एंड वाइफ जो पुंसी मरु बाइसिदि पुंसी मरु काइजे यामना तांगो पोट अमनेबा आइदि याम थमोइ गो बा हिरम गुदिमक्ता खोइगी यामना अफब लंबेल अतदा चटखिबा याबगी याम फजबा याम तांगबा लंबीनिदा अदु वंस मियोइबा खुनाइना तांगरबा याम क्रिटिकल ओइबा मनी पृथ्वीगी होजिकी मॉडर्न डेजिदा को if they recall this if they noted this in their minds anuba yamna drastic change ama global gi oina lakani ge haibi asadi leba adubu kitang wai tabaji yam materialistic oi gibajina problem la is even ngasi je commodify toreba adi friendship days the card yon bagi give yon bagi company jingina tong jingina hekta matam mayam waling adi parents day wagera mothers day wagera fathers day wagera loina maksida pura hekta commodify torga market torga mayam jingsi kathingi oina lakpagi pot ka lakpase sinaju yam ningba kaininga weba aduna thamoi gi potura commodity ra se company mana nupi macha amadi nungsi ni yengi mana nupi macha du nungsi ra yengba teba mai chi manjida aigi lipstick sami ya khai pibasi loi taheladi india gi nupi million ya khai na tayadi company thonglo yare da adagi tangra chom ya khai piba ai bro do lesabi macha du ni yeksara di 50 millions lesabi ni yekla ga di company thonglo yare da अदुमाइना कमोडिफाई तौरगा येंबा थमोई की पोट नतबसिने बजी इमर्जिंग ट्रेंड से मसिजु होजिकन्ना अखोइगी अखंगै जिंग मरक्ता ngasi makta masigi discourse si yam chong tongnari ba kari gumma mingda karwar tauge habi atwai ki thotu do rum do mole tawo 1930 ki mainly tamo hallmark cars ki hall si matam public realize torok mai si card gonna ba karwar ro bizat ni haina card eventually oja do diet tawri ne adui matung dong lak koi wani adai ne oja laksaning base oja doshal koi pum di orom ne oja karim kan da ngasai somewhere down the history
अदवाइदसु कन्ना मीसिंगसिना फ्रेंडशिप की कनोसी तंगाई फद्रेन पुखलैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की यामना अमगा अमगा नुंसिनदबा याम हॉस्टाइलिटीज ओइबसी समहाउ मसी फ्रेंडशिप दे काइना पुथोगा सेलिब्रेट तोबो होरगदी अमतंग नुंसिनरकपा यागद्रा हाइबगी फिबम दुदनी हाइबसी अखंगै सिंग फोंगदोनि ओजा आइना हुजिक लाक्चनिंगबना हुजिकि लेरिबा प्रेजेंट ट्रेंड की लेरिबा वर्ल्ड मणिपुर सुंगाइरे इश्यूज मयाम ले अतो अतोप इरांग मयाम ले कम्युनिटी का अमगा अदो स्वाइदसु मनुपांग ओइबगी नुंसिबा वारिसिंग अदुगा हाना लोइनरकपा हुजिक लोइनरिबसिंग सिगी नुंसिबा वारिसिंग सि खंगकपा अदुगा द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप से खंगकपा अदुगा तंगाई फदना चहीमदा फ्रेंडशिप डे से नंग संगबा नंग खुदोंग जाबा येंगा लेरिबा फिबम सिंगिदा पांगथोकनिंबगी मेसेज के पिरिसि मस्वाइसि खितंग नुंसिनबा हेंगलनबगी मोटिव टू मानब्रसिनि याम चुम्बनी अखोइना हमजरिसु दुनिया होय को पीस एंड फ्रेंडशिप इसे मसी कल्टिवेट तो प्रमोट तो वादुगी पांडममा मांग थमगा चंगसलकपनी हाइबसिदि थोदोना कंगनिंगाई ओइद्रे अदो याम फजबा केनोनी अदगा हुजिकी फ्रेंडशिप की मतंगदा असाय हाइगिदो धनबीर हाइग्रे इंडो सोवियत फ्रेंडशिप सी 1971 की से अदो नममन याम ग्रुप पुने अदुना मदुमाइना को तोंगा तोंगा माना वेब लेंथ माना हाइतारे अदुगुम्बा वखल पुकनिंग मियेंग मानबा अदुगुम्बा मीसिंगसे अयामना फ्रेंडशिप सानै अदुगा सागली अदुगा लेबाक्सु अदुंगाई अदुना ngसाइके नेटो की कैंप अमा वासोपेक कैंप अमा खाइदोकनरगा इंटरनेशनल रिलेशन दा को अदुना यामना साथीबा पृथ्वी से तुमद्रा हाइबगी यामना लूरबा तांजासु यावरे अनि दुलेंगे तो होजिकते यूनिलेटरल वेरेको केम से वासोपेक मुटख्रे नातो दि लेहुरी नत्र अदो मक्तदा होजिक तौरिसिने नॉर्थ कोरिया फावले को मसल फ्लेक्सिंग याम तौरी को अमेरिका दा थाबंगबा ICBM आई लोइन लेरे पाइरे any part of America missile ji ICBM थादोकपंगमे अदगी मधुगी अमुक कनो तौबदा माना थारीबा ICBM मैम लंबेल द कक्थरगा को अदे एंटी मिसाइल को ये सिस्टम हम सो अमेरिका डेवलप तौदना पैसा याम चंगना अदु तौदना ले स्टार वार गे कायाम सागलुरबनी ने जॉनसन ये मतम दर केनो नत्रा सिगुम्बा टेंशन चिदे कोन भयम दरका ओय अदुना मसिदा मैसेज इज लाउड एंड क्लियर अकोई असिगी वर्ल्ड फ्रेंडशिप हाइजे इंडिविजुअल सिंगी मरक्ता लेनबा फ्रेंडशिप तुद नतना नेशन अमगा लेनबा मरी को कम्युनिटी अमले सी गी रियलाइजेशन से मसी लाकनब अदो इदि वर्ल्ड पीस से लाकदोइने नत्रदे वार से थोकदोइने को मेरिक पीदगी मेजाउ भी हवेदना करिगुम्बा कन्वेंशनल वार अमा थोकपा मतमदा यंगो न्यूक्लियर वार नते 16 million people died in First World War. Second World War, the 50 million people were killed. 50. And then the Soviet life saved 20 million. So adugna third World War am talk targeti how many people will be killed. See wahang sima yam chaw na koi mang de lera bani. Kanam hing da basu ya. Kanam hingoi dori ni. World Peace Council के president को रमेश चंद्र ना 1975 तक लाग पता है कोई इंडो सोवियत फ्रेंडशिप की है जो एक्टिव मेंबर हुए ना वक्त तक जरूर पनी अतो को लोइना ना ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिलिएट तो रिसे के नुदने वर्ल्ड पीस काउंसिल दा एफिलिएट तो बनी अदना मसीदा माना हायर बदो निजंगे अजय ले 50,000 nuclear stockpile to lere, including ICBM, medium range missile, short range missile. See, anytime say nuclear war breaks out, there will be no earth. The earth will be reduced to ashes. Me dilayadra kakching pobul ek insect pob jiva dilayra roy. Aduna there will be peace, of course, but that will be the peace of the grave.
ꯃꯣꯡꯐꯝꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯗꯣ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯛꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯨꯕꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕꯅꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯇꯤꯞ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅꯤ ꯈꯠꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯕꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯖꯨꯛꯁꯤꯗ ꯃꯤꯕꯨ ꯈꯠꯅꯔꯕ ꯋꯥꯔꯕꯨ ꯇꯧꯅꯔꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯋꯥꯔꯕꯨ ꯊꯣꯛꯑꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥꯝ ꯍꯤꯡꯉꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦ ꯚꯦꯂꯤ ꯔꯣꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯗꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯒꯦꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯏꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯅꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯌꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ